anya na naglasbang, kaya rigam nabang luwa kulibang ba pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Ay mano anyan anagwawakan, tuy puso ka man kinayawan. Naisem na pungay dagit tamatang nagbayad nga inagkit kita. Ay adi anya na naglasbang, kaya rigam nabang luwa kulibang ba pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Mabalin lakuman agtulag ta, pagtipunan rik nata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan, ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan, mabalin inta agsimpan. Inta agsaritan ken ipan taariknan. Ay mano anyan anagwawakan, tuy puso ka man kinayawan. Naisem na pungay dagit tamatang nagbayad nga inagkit kita. Ay adi anya na naglasbang, kaya rigam nabang luwa kulibang ba pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Mabalin lakuman agtulag ta, pagtipunan rik nata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan, ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan, mabalin inta agsimpan.